Ka jingye beteng jong ikong inda ker tariang ban lej ai jingerap sha ki babun ki rupai ba kala long ka jingkerku ka bakrau na ka benta ka thanyum sning baro ka wei. Kong inda ker tariang ila lej ban ai jingerap sha arteli ki shnong kata ka shnong sning proper bat ka shnong saj sning. Ha kane ka sngiru laya senran lang ya ikong inda ker dau ba marvelous de rengkat bat ki bahyeng jong i. Kumban syupen pau ikong inda ker tariang ila lej ban ai jingerap da ka ba ai da ki marbam sha ki to ki long ying ki baduk bat ki ba im da ka kam balasngi bat ki bala du la ka bala ka sngi. Kat hadu menta ikong indaker tariang ilala ban penpo ya ki marbam sha ki laispa hnyo phopra teli ki long ying ki badon hapo ko sning constituency Hariboh district. Ikong indaker tariang lengba kane ka khubor ikentu ya baro ki pajba omtang ki badon ha kane ka thany sning henry ya baro ki badon ha keleng kari khase jantia bakin yele ban syong haying bat banomi shano lajno satang ha kapang ka stom. Ila kenturu ya baro kito ki badang pen yalade ban mi kai shaki surok bat kilenti ki singkin bakin syong no haying bat shimkhiano ban but ya ki jingtha jong sarkar kat ba kapor kadang biang menta. Boleh pinjam aja bat barang tempat ini ni bakin dua yang nak bentar jangan pengat beliau yang ni baru pada lang ini ham tahu himan besi jangan lalu pas sedang lari ya dan dekat pengai ya sedang pengai dengan tempat ini bakin dua yang nak bentar himan besi jangan ham tahu bentar jangan kebang yang hasil jangan besi pun kita